La Universitat de València, a través del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat, impulsa les universitats estacionals, un mitjà per aproximar el saber als ciutadans de manera atractiva, oberta i gratuïta, amb jornades temàtiques que se celebren en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana de manera periòdica cada any. El programa Universidades Estacionales en la Universidad de Valencia obedece a una estrategia diseñada durante los últimos años y que de alguna manera reconoce las singularidades del territorio valenciano. De manera que la universidad está presente en todas las comarcas valencianas y está presente teniendo en cuenta esas singularidades. Dichas singularidades las recogemos en el concepto de territorialidad, arraigo, reconocimiento de lo específico en cada comarca, en cada territorio. Que intercambien experiències, que intercanvien cultura, que intercanvien patrimoni i, sobretot, que estigui arrelat al territori, són iniciatives molt interessants. La Universitat Estiu de Sagunt es desenvolupa sota el lema Patrimoni Cultural, Participació i Societat, Sagunt Patrimoni de la Humanitat. Al setembre de 2019 s'ha celebrat la tercera edició centrada en el capital simbòlic del patrimoni de la capital del Morvedre. Se trata de poner en valor todas las actividades de difusión que la propia población de Sagunto realiza en torno a su historia, a su cultura y a su patrimonio, y que incardina perfectamente con lo que se conoce a nivel de la UNESCO con el Living Heritage, ¿no? Es decir, el patrimonio vivo, ese patrimonio que no es simplemente un monumento aislado, que no es un elemento que no tiene alma, sino que forma parte de la manera de sentir, de vivir emocionalmente el patrimonio como uno de los vínculos que genera identidad, pero también cohesión social. Los proyectos de gestión patrimonial deben de hacerse participativos desde el principio, a través de focos, de foros, en los quals els ciutadans estén presents. S'han abordat qüestions com la participació ciutadana i la valoració social del patrimoni cultural, els camps de batalla i la guerra de la independència com a cas d'història pública, la recreació històrica i el capital simbòlic en l'imaginari col·lectiu. La arqueología tiene que ser respaldada por la sociedad y Sagunto está también muy bien preparada y tiene una historia a través de sus asociaciones y sus publicaciones específicas para ese legado que va desde la época ibérica hasta la época romana, medieval, moderna y hasta la industrialización. Dues taules redones han abordat el dictamen de Sagunt Patrimoni de la Humanitat. Las diferentes tendencias positivas y negativas que actualmente tiene el patrimonio cultural, las negativas que tienen que ver con la instrumentalización ideológica o utilización exclusivamente turística y las positivas que tienen que ver con la complejidad del patrimonio, la unión de todas las dimensiones, que opten por esas, que opten por la interrelación de todos los bienes, lo industrial, lo romano, y que aunan la riqueza que tiene este patrimonio y sobre todo para que sea una oportunidad para la protección, reconocimiento y traslación a los ciudadanos de ese patrimonio. El primer que hem fet ha sigut treballar en la gent. Per això, aquestes jornades de la universitat parlen de participació i d'implicació social són tan importants. Patrimoni és quelcom que està viu i que, per tant, són les pròpies institucions i les persones les que han de posar en valor, no? I la col·laboració de la universitat és fonamental. Contem amb professionals de primer nivell que venen ací, el qual en primer lloc fa que aquests professionals es fixen en Sagunt i analitzen el cas de Sagunt, però també fa que els nostres ciutadans i ciutadanes puguen aprendre de tots aquests professionals i entenguen també que aquest és el seu projecte, perquè si algun dia assolim la categoria de Sagunt Patrimoni de la Humanitat serà perquè entre tots hem construït un projecte col·lectiu. Aquesta tercera edició ha consolidat la Universitat d'Estiu de Sagunt com a referent per a l'intercanvi cultural de la comarca.